Negiranje srpske istorije pre Nemanjića počelo je nakon Berlinskog kongresa, a procvat je doživelo za vreme bratstva i jedinstva u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, gde je smatrano da treba uništiti sve srpsko, jer je to bila prepreka jugoslovenstvu. Kasnije se dogodio pogrom Srba 90. godina prošlog veka, koji nedvosmisleno ukazuje da nije problem u Srbima, već u čežnjama za definisanjem svog identiteta naših suseda. U poslednje vreme se često može čuti kako je Srbija postala država tek sa Nemanjićima. Ja sam na našem kanalu prezentovala klipove koji hronološkim redom predstavljaju sve dinastije koje su vladale Srbijom do Nemanjića, pa ih možete pogledati. Na ovim videom bih želela da ih sve objedinim, kako bi se jasnije shvatio kontinuitet kao i razlozi zbog čega se negiraju ove dinastije. Dinastija Svevladović je prva srpska dinastija o kojoj postoje pisani tragovi. Vladala je od 492. do 620. godine. Svevlad je rodonačelnik ove dinastije i vladao je od 492. do 530. godine. Svevlad umire 530. godine, ostavivši za sobom bogatu i plodonosnu vladavinu, kao i 3 sina, Borisa ili Brusa najstarijeg, Tatilu ili Totilu srednjeg i Strojila ili Oštrojila najmlađeg. Brus Svevladović je nasledio oca. Vladao je od 530. do 540. godine. U ovo vreme se pominje zauzimanje Solina ili Solone na Jadranskom moru, tačnije oslobađanje od Carigrađana, kao i oslobađanje Panonije i Ilirije. Ovo se događalo u vreme Justinijana I. Za vreme njegove vladavine je poznato da je dodatno utvrđivao gradove, pa sve to ovu priču i potvrđuje, da je postojala borba. Brus je vladao 10 godina, njega nasleđuje najmlađi Svevladov sin Ostrojilo ili Strojilo. On utvrđuje prestonicu na Prevali, na današnjoj Šarplanini. Dok je srednji sin Svevladov Totilo sa vojskom krenuo put Italije i ujedinio srpska plemena i tamo zavladao. Ostrojilo je proširio srpsku državu, a za vreme njegove vladavine je podignut i Dubrovnik. Njega su Carigrađani na prevaru ubili i nasleđuje ga sin Svevlad II, koji je vladao od 552. do 564. godine. Njegova vladavina je protekla u osveti prema Carigrađanima, koji su mu ubili oca, pa je iz tog gneva i hrišćane progonio. 564. godine umire i nasleđuje ga sin, Selimir I. On je vladao od 564. do 585. godine. Za vreme njegove vladavine dolazi još srpskih plemena sa Crnog mora. Selimira I. nasleđuje sin Vladan, koji je vladao od 585. do 610. godine. Vladana nasleđuje sin Radomir, koji je vlada od 610. do 620. godine. Radomira nasleđuje Višeslav, Višeslava Prosigoj i ovo je direktna loza po Svevladu, od 492. godine do 620. godine. U njoj je za 128 godina vladalo ukupno 11 careva i 2 u Italiji, Totila i njegov sin Teja. 632. godine na vlast dolazi Zvonimir I. Drvanić, koji je oslobodio srpsku zemlju od napada Avara. Umire 675. godine, a nasleđuje ga sin Budimir. Po Zvonimiru se dinastija naziva i Svetimirović. To je ime kako ga je crkva prozvala.
Budimir je vladao od 657. do 680. godine. Budimir je za vreme svoje vladavine radi lakšeg upravljanja zemljom uveo županije i banovine, u kojima su takođe vladali članovi carske porodice, a takva uprava je uvedena 711. godine. Posle Budimira vladaju Svetolik od 680. do 692. godine, Vladislav od 692. do 709. godine, Tomislav od 709. do 722. godine, Sebislav od 722. do 749. godine. Nakon Sebislava vladaju njegovi sinovi, Razbivoj i Vladimir, zajednički od 746. do 753. I nakon toga Vladimir samostalno vlada od 753. do 773. Pa nakon njega Hranimir od 773. do 782. godine, Tvrdislav od 782. do 787. godine. Tvrdislav nije ostavio svog naslednika, pa je sazvan sabor da ne bi dolazilo do spletki vlastele i na velikom srpskom saboru u Duklji je za naslednika izabran Tvrdislavljev sinovac Oštrojilo. Po Oštrojilu, koji je vladao od 787. do 791. godine, taj ogranak Drvanića nosi ime Oštrivojević. Njega nasleđuju Tolimir od 791. do 799. godine, pa Predislav od 799. do 805. godine, Krepimir od 805. do 830. godine, Svetozar od 830. do 835. godine, Radoslav od 835. do 850. godine. Od Radoslava vladaju Prosigoj pa Vlastimir oko 850. godine, Mutimir, Strojimir, Gojnik, od 891. godine Krajina knez, Klonimir, Hvalimir, Pribislav, Bran ili Boren, Stefan, Zaharije i Pavle, od 917. do 921. godine. Ovaj ogranak vladavine, koja se razvija po Radoslavu, a nosi naziv dinastije Vlastimirović, naglašavam, zato što je ona predmet falsifikovanja i prisvajanja vladara. A ovaj ogranak su koristili i svi oni koji su sastavili Porfirogenitovo delo na koje se zvanična istorija poziva i smatra ga za relevantno, što ono zapravo nije. Sada da se vratimo na direktnu lozu Drvanića. Posle Radoslava vladaju Časlav od 850. do 862. godine, Petrislav od 864. do 879. godine, Pavlimir ili Bela I od 879. do 910. Njega nasleđuje žena koja je vladala od 910. do 930. godine. Nakon toga Belin sin Presimir od 930. do 960. godine, pa Prelimir od 960. do 982. godine, Hvalimir od 982. do 986. godine, Leget od 986. do 989. godine, Silvestar od 989. do 993. godine, Tugomir od 993. do 997. godine, Hvalimir od 997. do 1003. godine, Petrislav od 1003. godine do 1010. godine. Sveti Jovan Vladimir od 1010. do 1015. godine,
Sveti Jovan Vladimir je poginuo mučeničkom smrću i sahranjen je u Prespi, u crkvi ispred koje je ubijen. Danas se njegove mošti nalaze u sadašnjoj Albaniji, u manastiru Svetog Jovana Vladimira kod Elbasana, i Albanci ga svojataju kao svog sveca. Sveti Jovan Vladimir je prvi vladar Srbije, koji je uvršten među svece. Srpska pravoslavna crkva njegov dan obeležava 22. maja. Posle Vladimira vlada Dragomir od 1015. do 1019. godine. Dobroslav ili Vojislav od 1036. do 1055. godine, po kome naslednici nose ime Vojsavljević. Knjeginja Neda i Gojislav vladaju od 1055. do 1057. godine. Mihajlo Vojsavljević od 1057. do 1073. godine. Radoslav Vojsavljević od 1073. do 1089. godine. Bodin od 1089. do 1100. godine. Bodin postavlja za vladare Raške, Vukana i Marka. Vukan vlada od 1083. do 1115. godine. Po Vukanu dinastija ime nosi Vukanović. Nakon njega vlada veliki župan Uroš I Vukanović od 1115. do 1131. godine. Pa Uroš II Vukanović od 1140. do 1161. godine. Pa veliki župan Desa od 1161. do 1165. godine. Desu nasleđuje Tihomir Zavidović, koji vlada od 1165. do 1166. godine i njega nasleđuje Stefan Nemanja. Ovo su svi vladari pre Nemanjića i nema praznina u vladavinama. A o svim vladarima postoji i više izvora, jer većina zvaničnih istoričara negira ovaj popis, naglašavajući da je to delo popa Dukljanina, zaboravljajući da kao izvor uzmu pisanje Miloša S. Milojevića, čiji su se svi navodi iz njegovih knjiga pokazali kao tačni. Dok u Srpskoj akademiji nauka ponovo ne budu sedeli akademici poput Miloša S. Milojevića, poručujem vam, čuvajte i poštujte vama drage osobe, jer nije vreme da se razjedinjujemo.